Hello everyone and welcome back to my channel. नमस्ते मैं हूँ नीमा डेंजोंगपा। मैं सिक्किम से आई हूँ अपने प्यार के लिए और यहाँ सबका दिल जीतने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट से निकलकर दुनिया जीतने का सफ़र कितना मुश्किल होता है। कितनी भी मुश्किल आए अपना आप को भरोसा रखना चाहिए, तो जीत आपकी होगी। न्यू शो के लिए और न्यू जर्नी के लिए। तो कलर्स पर देश की शान मीराबाई चानू और कलर्स फैमिली की नई सदस्य नीमा। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসে মুখ্য চৰিত্ৰ হিচাপে অভিনয় কৰা নীমা ডেংচংপা চিৰিয়েলখন আপোনালোকে চাবলৈ পাব 23 আগষ্টৰ পৰা নিশা 9 বজাত। প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ নিশা 9 বজাত এই চিৰিয়েলখন উপভোগ কৰিব পাব কালাৰ্ছ টিভিত নিশা 9 বজাৰ পৰা। শেষত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।